Mwancho murigereria bwe Nsoko TV na gukwandira ndonsi asore no gusaba kwanenga gwatware ritukorigia ria Ijumaa na bigo kwegokire nemeroberio ya gendrira sembeo ya Nsoko TV obotukono bwo 19 mutinyi no gatano na rimo mwaka bwe chirubere 25 ne monche nkuru kwa Clinton Ndigi na kwariga ndito sanga sobo ikirano ya bariki baitu bamangana basangiriri kurwa semambi yarenge ntambe ukachinga kechiga aseri bagari timu ngime gonkonya kurwa se studio ya kabere togo sabero karanso iketo komanya senchira yobo ikirano na ya negatia tukwariga ndito botko bwarero tugaterane gavana winto gavana Simbara tugatene president winto Dr. William Samoei Ruto nabande abarayi baitu onye irisa bigo chaka stume chaga omobisomane na segetabo kyo bwerani bwa mangana yekerero Steven Isaboke obekeri na ryo mosingi asuboga chwe school ya Bogesaka asasabira bagusigo sire serikali ya bono. The challenges before our judiciaries are shared, so then must be our solutions. Murai wense nigo aikira na sege karo yokoria kona chebi na senchirengia asogotumeka chinchere tofauti kogaya na mangana au haiga somo cho Nairobi. Mimi nimepinga mswada huo, nimevote no katika bunge leo pamoja na wenzangu waheshimiwa 44. Abigo mujumbe Obadia Barongo wegerere getambokero kia ekyo waka ekura yogo kano muswada bweche basabu mwako yegase bungene na bwibaro asatebire nigo obwate bango era chiko Maria mwananchi. Karibu sana mwanchumo rigereria bona senchira ya bena tugo chaka no roboti rokubwati asumo waziri wechi semi haiga Kenya Julius Ogamba nigasabira abaibori batwarege ikarega tia abona abana babo heri kugayana gukora ugosambo wechi skuru se county Nyamira ka kwana asumo igabo kwena na ebiegwa gochia sabor kwa be skuru abanyaroka ya Sironga nigekerekyo Ogamba abirenga University ya Nyamira nigere ni bosenigo nechikwaga na gutuguterare abamiria abakwa mirugo agachibwaye asensemo y'abajumbe baikira nase ensemeyo nigo bono babudire omugusi habeka gusira serikali eriagendera konyora hamagendro ase entunde yende ya kabere igati abari baikirana ngamo n'umujumbe West Mugirango Mheshimiwa Steven Mogaka uri kitutu cha North Mheshimiwa Jafet Nyakundi mwakilishi basuba ati county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi oyo mwingi mutuse na boigo oyo kimilili Didmas Baraza asebona banyariko babako asubwamo kuriya ira yo gucia usira serikali muri kito Steven Nyarikie Mbunde agotumanya senchero bwikirana Nase skuru y'abaiseke ya Sironga imeye county ya Nyamira asekera no mu waziri w'ekisemi Moskechuri azogamba migosi gati y'abajumbe bande aiga Kenya aiga mu waziri Ogamba niga sokire na gusaba abayiborinka nerebya bakwanere abana babo ngaki bagocha half term dio bikore byo gusamba skuru bikonyora by'abayirigora sense ya Kenya binyara ko babikogayanwa na shule ile ambao watoto wanagoma wanachoma shule mpaka wanafunzi wengine wanapoteza maisha katika that unrest ni kitu ngumu na ni kitu chungu, na ningeomba watu wote Kenya mzima, uwe mzazi, uwe mwanafunzi, uwe mtu wa kanisa, uwe mwalimu, uwe mtu wa administration, uwe mtu wa serikali, yule mtu yeyote yule, ongea na wanafunzi wetu ili wakuwe na nidhamu ndio waweze kumaliza masomo yao vizuri. Ka ukwanekere Ogamba nigekere kyatebirenga nerebya siasa kitiwe koretwa sikuru na boigo sikuru ko bagati yechinsemo cyogosomya na tari siasa. Ningependa watu wasilete siasa katika nini? Katika mashule. Ukiwa na siasa yako usisimame mahali useme vile nisikia wengine wakisema kwamba hii shule iko kwetu, hatutaki mwanafunzi mwingine atoke kule mbali akuje huko. The national schools are called national for a reason. Watu wa Nyamira waliuliza maneno ya university. The president promised kwamba tutakuwa na university pale.
na akaamrisha Ministry of Education na Ministry of Defense tujenge ile university. Leo hii hiyo university inaendelea kujengwa, na Kisii University ambayo ni member ya hiyo university italeta wanafunzi huko kutoka mwezi wa 9. ase ensemo y'abajumbe bari baikirana hanene mono ase enseme yo bakorawa n'omujumbe w'ebunge ya West Mogrango Mosque Stephen Mogaka, bunge okitutu chache North Mosque Chafet Nyakundi, abajumbe bande Mwinge Mutuse Didmas Parasa gati y'abajumbe bande nigo bagendere kwegerera serikali nemono ase bintu biri yaikiranirie nagotebanere bya ase abakenya ko base ntunda ya kabere kumurere tuta ntokora litali omonwa na magenderero na rogokora kusiega gotebana otoki bumurakieni motogie amakoro mondonkoire para West Mogrango na ni umane moto komara chinyomba gasironga na ni umane omoto oja komentere para yelan konsironga ga eke yanchora soke etaon na ni umane omoto ongere chile okorere hoyeye ya milioni 60 ni umane. Wale ambao wamekuwa kupiga lecture ati mpango ya serikali ya SHA tuko na matatizo. Hii mpango ya CDC ya elimu iko na matatizo. I want to tell them that hakuna sehemu ambayo haina matatizo. Sababu ya matatizo ndio inafanya serikali inaajiri watu, kazi yao ni kutafuta matatizo na kuleta suluhu ili nchi yetu hii iwe sawa sawa. I'm so grateful that when we were going around the CS whispered that the money we gave him, he has given a lot of money to this school. And he's going to talk by himself. But he was like, what I want to have your position. Banya was there are 8 ministers. But he has a serikali wa Zika. Iko ndio tapiga. Katika bajeti ambayo tumepitisha hivi sasa tumeweka takriban 768 billion. Wakati Mheshimiwa William Ruto alikuwa anachukua hatamu za kuongoza nchi ya Kenya. Abantu baminto tigatura akorera wantegasi mbosa obere bugayiga munumurayi lakini tokorera wantegasi tigatora abakorere gasi kwanza tigamba tebi abantu baminto nyasaye nero gochoro murayi muna toiga asteiga nyasaye ochorere president ya Kenya 2027 kubatakana netaro yomo waziri n'abaraya bugusi igekerekyo basioria bene uko igorwa gwogochesero kigeti ya basketball ase eskuru ya Sironga yokiarosirwe no mujumbe wa West Mogrango Mosque Stephen Mogaka. Stephen Nyariki Monde Ensoko TV County ya Nyamira. Toskabosio mwancho morigaria ritkoria rero boigo nigo mwaziri wechisemi Julius Migosi Ogamba hanyara ko bagakora murobero bokwena nebyagwa akora buya samate mwabo imeyo school ya secondary ya Gyanche Friends ka ukona chinga kiyo nigo mwishimiwa Ogamba kwa nirigoro yemerwe ya serikali na yabekirwe terase wizara yaye yo guchakorosia committee yo kuringori igoro yo gusambwa wechi school eri gukora machandoi. Those we are awarding today, I want to congratulate you for a job well done. And because you've done well, you have shown a good example to those who are behind you. Because education is an equalizer. Each one of you must work very hard to do well in school. Number 2, education is not just academic, it is also discipline. In fact, 95% of your success must come from discipline. So I want to encourage you to continue being disciplined and to continue being focused. Wazazi wetu nawaomba kwa heshima kubwa
tuongee na watoto wetu wakiwa nyumbani, ili tuweze kuungana na walimu, ndio watoto wetu wakuwe na nidhamu. Ndio sababu wale ambao wako na nidhamu hawajaharibu mashule zao. Wale ambao walikuwa na shida kidogo, shule chache katika hii nchi yetu, walileta unrest kidogo kwa mashule, but that situation has been contained. The government inatengeneza kitu inaitwa multi-stakeholder team, ambao itajumuisha walimu, itajumuisha wanafunzi, itajumuisha wazazi, itajumuisha watu wa serikali, itajumuisha watu wa unions, itajumuisha wale watu wanaitwa sponsors kama hawa Quakers ambao wanasupport shule, ili wote tuketi kwa tuongee, tujue shida ya watoto wetu ni gani, na ndio tuweze kupata suluhisho ya kudumu, ndio tusikue na shida hii tuko nayo katika mashule ambao zinachomwa mpaka kwa shule nyingine. Kwa huzuni watoto wetu wakapoteza maisha. Ministry of Education itapeana shilingi milioni 8 ya kutengeneza classroom 8 ili watoto wetu wawe na mahali ya kusoma. Iko watoto ambao wanatoka mbali, ndio umesikia mama county akisema iko watoto wengine wanaamuka saa 10. Wanaamuka saa 10 kwa sababu kwao ni mbali. Wanaamuka saa 10 ndio watembee mpaka wafike kwa hii shule kwa ile saa ya shule ambao ni saa 1:30 mpaka saa 2. Kwa sababu ya hiyo tutapeana milioni 10 ya kutengeneza dormitory, so that wale watoto wanatoka mbali wawe ni boarders, so that they don't have to wake up. Na ni jukumu yetu kama serikali ya kuensure kwamba dreams za wanafunzi wetu isipotee, kwa sababu bila masomo wengi wetu hapa hatungekuwa tunaonekana. Masomo ndio ilisaidia sisi kuonekana katika hii, na tunataka wapate hiyo chance ya kusoma, wakuje kuwa president, wakuje kuwa anything that somebody wants to be, it can be done. Wancho morigeria tuguska bosio totikarita sengana yechisemi bembe yaberige kwenekiwa na kuguskuru ao asechisemi chabere chigo turubaniwa niko bona nsemo ya borokiwa bagikeire bikore byebibe abwasi barurese getogo chia samwa abamwabo baitange basobo sari asibona batu boguturubania chisemi egento bona geguchia kwenekia guturubania obugiba bwabo bwa ankyo niko bona batendribe kyombe kya bana be school ya gesiaga ya igoro niko bona basokire na werani obuyagati aborkia aboigo aborkiwa buna enchira yamo yogochia kugayana na gukora hamakongo ayo bagwetera sechiskuru au Murikito Vincent Monda na roboti rwa Senjiro Wikira. My name is Joy, the head girl of Gesiaga High School, and I'd like to say on behalf of my fellow students, we are here to learn. Came to school to go home. Going home is not the solution, and it will never be the solution. Na baroki wa beskuru ya bamura na baiga banyaruka bagesiaga yegotoka ebunge ya West County bakorokia omwase skuru yabo chinga kibako gande rusa yo mutimo komoke. Nonye bikorwe bibe byabire bikoreka na sechiskuru gete nigetaro yite kone kebuna barobo nigo basegetanire bakongese bitabugoro buna baroki batagete koganda sechisemi nigo bagotepa teribuya abana kwebwaterania se bikorwa byugo kyomorero asechiskuru. It's about condemning these things about strikes and fires that has been going on among schools. We as Gesiaga High School, we did the math and saw how big of a burden or how big of a loss our principal would have undergone if we decided to do such a rational thing. When we decide to ban the schools, the loss of infrastructure that the principal would have suffered was so big. Molindo yobeire goko gusasi chiskuru niga baroki babakolia bateneni be babeko bwamato buya gochasa baroki wase chiskuru bifoni otiso no moroki nende no munyakiro ase club kyabari kya maya ase skuru ye. I'd
like to tell the administration to ensure that each and every school is giving that friendly relationships to students. They can face the teachers and tell them what is the problem and also express their feelings toward the teacher. Express their feelings and avoid distracting all school properties, because at all it is our school. Ekiombe kia borki wase skuru ye unabara iba ankyo nigo bakuru chiuchumbe chabo echo chirengete kuigerelia masoma maya ase skuru ye. Kwa administration yote nasema kiwapo wakipata changamoto imeandikwa na wanafunzi lazima watatue kwa makini, maana lazima italeta shida. So I'd like to say that students out there, don't give your parents stress. They are already trying hard enough to do things for you. They are trying hard enough to look for school fees and to look for other basic needs. Dr. Ondieki nero mwalimu monene ase skuru ye nigo akwiraniria buya gochesa abana baye asogosiba chinkoro na gusika barokia ase skuru ye goikaba chiro mutemokomoke bono nonye nabo nigakuboria abaibori baikanga abana babo anene mono chinga kichiba asiro mutemokomoke onko tabia abaibori muna toko bwatoka abana gochanka na skuru tarige siaga yoka mwara ikaransa na barabu mwabategerera ekiagera nabo barabaeresa mangana abera atatu mwatotebia na ariese totali konyara mwacha twabwaterana tu address ya mangana abana buna bono nabarikeire newsletter ebintu abana abante beti batagete njebwe katinkonyara amasomo korwa bakoro naragotiria na kwegeria binyoro tomenyete gitoraya beke mutwe inatomenya buya. Vincent Monda, Ensoko TV. Biamano murikito Vincent Monda norobotirwa senchera yoboikero mwanchu murigera tutegereta ase chisemi wizara ye chisemi ikubwatira nikiombe gyokorika bari mu ya TSC ritikoria rero nigo bono bakora monyo yokoitomoro ya se skuru yekerubo comprehensive ya berege ko ya se chintunde isatobon hasega korekia bwango gakiane gatiko chitari komenesa to chumotie nyoiga moigo yo okorekana ime yegeti ye skuru yo nigo bono ene kiage kura bosomo igo nigo rago no mo director we chisemi ase sub county ya Kenya Gladys Lepsh amono mo bisakuru ase kiombe ya TSC Isaac Odhiambo nigo bono yokabero moro kyo manene bwe skuru yo Julius Nyambuki harusi wa senseme yo na koirwa gwikase eskuru yemesa asomoro kyo manene bwe skuru yemesa John Ogutu hanyara kobaga koreto ase skuru yo yekerwa nigo bono mo bisakuru ase kiombe ya TSC habodri abaibori kubwata sio moro kyo umo ya chingaki umoro kyo yo nere anyara kobaga kobaine keria abaibori naboigo eamate ya tainaine eskuru yo una mbachi kubwatira na gokinya ebirengo bye skuru yo Maiga yeskuru y'obumenyi bw'imeye kerubo comprehensive kubwata umuriro na kuyiya chitariki 13 omutinyo gatano narimo umwaka yoiga nigo bone wizara y'echisemi kubwaterana n'ekiombe gyokorika na kubutaborokia TSC gyakora mu njorero y'omoro kyomonene bw'eskuru yo. Leo hii tuko hapa kwa shule ya bweni ya msingi tumekuja pamoja na mwalimu mgeni ambaye ametumwa na tume ya walimu hapa. Oyokanyoro moro kyo monene b'eskuru yo Mr. Nyambuki ni garusi baroro asorwe Gutu aretwe kerubo. I'm here on behalf of the Teachers Service Commission to introduce to you a new head teacher for this school, Ekerubo CCF Primary School. Mr. Gutu has been transferred, his services has been transferred from MSA AICK Primary School to Ekerubo Primary School. Kubwatikana no kuyegwe skuru ye Ekerubo nigo kweirera aboryo kwegwerusa iyo mutimokomoke irukurwa libaga lyokorosigwa kwa magaro yeskuru ya yete unakwerero mo director w'echisemi kuru sub county ya Kenya Gladys Lepshoi. Napenda kuambia wazazi wa shule hii ya Ekerubo, pindi tu mapumziko haya yatakapoisha, tunatarajia kwamba watawarejesha wanafunzi kati pamoja na bodi ya shule kuhakikisha ya kwamba bweni hilo ambalo lilichomeka linarekebishwa na litakuwa tayari kabla wanafunzi
hawajaingia. Lepshoini gaba kirambi ya mona baibori amane amati yeskure yo asobotoro banyarire ba korokia jinga kiba igomo bisakuru ase kiombe gyo kolika balimu ababoliri abaibori kubwate sio moro kyo yumo ya babaleteire. Kama kuna jambo ambalo mnataka tulitatue ama ambalo mnataka tufanye kwa manufaa ya watoto wetu na shule hili, tafadhali mumkue tu mnatumia ile njia mwafaka mzuri ambayo watu wanaketi chini wanazungumza. He's a very humble head teacher. Mr. Nyamboki has done his part. Sisi walimu, where I come from, we say we are like tilapia. Unakulwa wakati ukwa. We can work anywhere in this country. Chinga kicho ni gomoro kyomo ya bweskuru yumisto gutu abenekeri abaiboli amone amate tanaine eskuru yo unamba chikubwatira namo asogukine birengo beskuru yo. Kwanza nianzie chief, area MC, mpaka clan elders, mpaka pastors, priests. Hao wote wana jukumu la kufanya kazi hapa shule. Mpaka yule wa boda boda, mpaka yule ako kijijini ana jukumu ya kusaidia shule. Wewe shule haiwezi endelea bila community. Watu wa maana stakeholders ni community. Ndio shule ifanye nini? Iendelee. Hata shule haiwezi tokea kwa sababu kama community ina support shule tutakuwa na tutakuwa na moto tena. Ko reporter yegeta Senigen Soko TV kurwase chinsemo chomobera eyiko tukase wadi abo kimonge ebunge yabo machogo bora bw'County ya Kisii. Ereta na Porinaris akama Ewana murikito Apolonari Sakama na roboti basenchira yoboikano mwanchu murigere tutigareta sengana HCM amasomo niko bona berega kugendera buya ase skuru ya Nyachururu oringinari kwa nabuya ye Pentecost gotoka ase bunge West Mugirange County Nyamira no nyachimbeo chia uterera mono echo charingete koyeria emeroberio ao ya masomo ase chinsemo chagusi ka okwana negeta seni kigagie Nsoko TV umwarimu omonene bwe skuru yo Kennedy Muturi niko bona atebire tiaringe bororo goikase baikire boniga egenta atebire onsi no kwenekia kubekandria hemeroberio yechiseme murikito Vincent na Mange etaro Nsoko TV kwenekia toreru nikobora skuru ya Nyachururu rokiwaba ni bagendete nemeroberio ya matemo eyo yabairira somotimo komoke bono omwarimu omonene nigagoteba okwingia masabo nigo gwakorera maya manene ase skuru eye nkoro kwa Kennedy Muturi kia tugusabira abana aba naenda abana baje kiagera mbatageti gusari bintu andake aboroki besuye nigo barosetio kuigwana gati yabo amona aborokiwa okwo kwabaikiriga itukoritangane na aboreti ng'embo skuru mogandeka se ostobera bagante bino kimwatayari kuchoma ni kubaya hivyo tukasema tusome. Sasa wale wanasema tuchome, sisi tunasema tusome. Sasa tulipoanza na huo wimbo tukaendelea nao twatebire ngatiga abana batosamba kuri gare bine birecha echebibe naende bireche byo togotanga shetani omukito bogotaka kumanya kurasa aborokiwa nigo bagotumanya buna barobo mbabwatibura buruchinde naende nigo banchete skuru yabo. Student at here Nyachururu Secondary School. We really love our school. We are disciplined students. That's why we do not have that experience to burn our school. We have unity in our school, whereby we interact with our teachers and together with our parents when they come at our school. Aboroki wabo bakuigwanka nigo bagoteba amaganio babwate nigo abalimu babo bayetogoto. Ndio, kwa majina anaitwa Davis Nyakwama, pia ni mwanafunzi katika shule ya Nyachururu Secondary. Pili narudisha mwalimu wetu mkuu kwa kuwa ametupatia kila kitu ambacho tunataka, ambayo imeturejelea kwamba hatutachoma shule bali ni kuendelea na elimu yetu kwa mpango. Nonye mbembe yarenge chimbago barabomba chitigo tegerera
bakagendera kinga kiabo. Kwa majina anaitwa Mwachumbe Clifford Nyakundi. Naam, si tuko vizuri kabisa. Nakushukuru walimu wetu kwa motivational speaking wamekuwa wakitupea hapa na pale hivi metukipa hapa shuleni. Na pia wanafunzi wengi wamepata pia pressure huko nje. Lakini wamejaribu na wamechoka shule. Wamejaribu kupita hapa around tunaona wakiwa influence. Lakini hapa hii shule wamekuwa wakakamavu. Wamekuwa na tusome. Omoro kiwoyo nari no kwegena okubwaterana ase chinsi imu abana na boiga baiboli nere nchera ya masomo nigago chika aborokwa be skulu chinde bababwekane nende bamanye gosalia skulu no musigo morito engana enene korwasende gojia semole no kababona nyachururu endete yobune munyaka wa moko nende skole no mole ndebinte bene mobwate tadi biya singenje ninki getakitokore eligote chisemi kuna matunda maya amambia. Wanafunzi, walimu, wazazi pamoja na jamii nzima kwa jumla wanafaa kushirikiana katika mawasiliano na mdahalo wa kila siku na kila wakati, kwa sababu hawa watoto wetu ndio viongozi wa kesho. Lazima tuwaelekeze. Tukikosa kuwaelekeza wataharibu, na wakishaharibu tutaumia. Nyachururu tumeamua ni rudia tena, Nyachururu tumesema ni kusoma. Nyachururu sisi tumeamua aje? Kusoma. Nyachururu tumeamua aje tena? Kusoma. Vincent Monda, Ensoko TV. Memono Morigito Vincent Monda norbotirwa senchera yoboikerana sengana inde yechiseme mwanchu morigeria mobisomonene ose omobisomone ase department eriyo bwer bwamangana yekerero ime yense ya Kenya Muske Steven Isaboke nigo ritkoria rero hara omoyega bugochakia obwagachi oboya bweskuru yoboroso ya boge kutoka ward ya Masige East nsemwe bunge ya Bobasi county ya Kisii awase company ya Safaricom wetera somoroberio bo M-Pesa Foundation yabekire ensemo kibasa chilingi bilioni 52 elio kweneke abuna eskuru yo kwaga chwere na koisera aborokiwa ase barache kweneke emeroberio yabo yo kweneke chiseme ka okwana na abarari maiga yokora homoyigo yo nigo Muske Isaboke haruro kobole gochasa bagusibonsi kogendra koyebwate sia serikali yabono eli bachikonyora amagendro muri Pethuel Machini na mange nasu sangerkano kari boroso bo chkoyaga chaboya eskuru yo boroso ya bogesa kadi okay yigotokeme ya East bunge ya Bobasi county ya Kisii nigo muri Kyobotamba se wizara ya bwere na mangana yekerero imense ya Kenya Muske Steven Isaboke aligania na kobocha keben wagachi eskuru yo ase company ya Safaricom wetera somurobero M-Pesa Foundation ya bekre shilingi milioni 50 na monebere ile kweneke bone eskuru yo ngwaga chwere ase nchirengia kurari bagari ya saboroki bagosomera community of Bugesaka DOK Primary and Junior School, where I grew. Thank you for your community investment, for actually reaching back. Because also so many companies can make money, ngana na Isaboke niga yakire company ya Safaricom mumbu ya soko bwatra no cha sabana inchi na yakuri no koboko gosira a saborko barachko bagosomera iri kwamyo kichindo tukakuwa na abantu wa Safaricom kacha bakatokonya milioni 22 agera tukole skuru ejo yagachu obuya bakara company Safaricom buyamona sane sika konye ibintu bigije konye community bigije konye ababake ereka na barobanyo rubuga niko moteni bo bwagachi bo kurasi company ya Safaricom anyaraka bagagwa era obuyaborora soko bwaterana iri okwenekinga ense ya Kenya abanenchi nkonyora bare amaya kurasi okubwaterana ko sogo kina chisemi na magendrasi chi sector will also be with the pupils here and also to give them a decent administration block. We are entrusting this investment to the community. It is unfortunate that in some places you put computers, then after 3 months they have disappeared. So I'm hoping the community will work hand in hand with security. I'm confident that this investment is going to be safeguarded.
Nigo isaboki asabira abamenyi bonsi borongorwa gusikwe ne kingo bwaterana bali na serikali rabisi yomurayibwe nsomoske William Ruto ero kwene kinganko sirabare amagendero niwa nabo yoko musimu gavana bwe county ya Kisii Muska Paul Simbarati ero kwene kyamagendero asorogongoriga serikali y'abantu bonse na otulime gavana muna mwayigu nakwa nagali gavana nawalime ekeragesa mangana proud based ya chabgatani ebale abasani abanene bago karama cheso utama yugo zine president ne gavana aramo tiga tubwaterane ne gavana winto gavana Simbarati tubwatane president wito Dr. William Samoei Ruto nabande abarayibaito tokonye ebisa kubigo chaka chisukuru cyagacu digital hub chipara amache chinyagitari egere tokonya abantu zibona to enda gabonyara bakisange bande bakungayine bagoteni aina ro tokwana ntongayine abantu bwatie obuya tubwati special tore tamagendero Potiria Ensoko TV Chapethu Machin Mancho murigeria chideka chaptukire 30 igoro yensa emo ya bono marokobano tukira umutimuko mutangane gasemesa ya mayakurwa Ensoko ensa emo toskankura nandase ensemo ya kabere togendre hosanga amange twasangira amange kubwatekana ne chigosori asa amange kubwatekana ne chisemi hase nkomanywa eskuru nerega igomogano omurikito Vincent Monda ainekia kurwa ase eskuru ya Pentecoste ya Nyanchururu korengiri eteri nari kwana buya korende nkomanywa ngatindi kwana tibuya ekuru kwa Nyanchururu PAG toska kurana seka gitari getambe mbere da chigosori Eye Ensoko TV uboroso bumugusi Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tochikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinya komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono Gona jiramo barato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo aho akure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori aho egati chire chama munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo aho chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwombagusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez.
sense mega ya kabere mesema yakurwa ensoko ensa eyamo mbuya mono ase okogendera gusangana intu na bono toguska bosio ase oroboti rokobwatia ase omojumbe wensemo yebunge ya bumachoge burabu mushimo Obadia Barongo nigobona nyariko bakagwesoke na gukwandira umuswada bwechi besabo mwako yega oyo oitetiwe ne bunge enene ase bono muswada oyo hwanyete kubekwa essay no murai wensi ya Kenya William Ruto kakwana se chabisi chae meye bunge yo nigobona omojumbe oyo atebire buna ogotaka kwaye ekura gwetia umuswada oyo ngobwatekana negatie bingese ibire ase umuswada oyo biwate ebango era chekoba egurube uchase umwananchi bokonyora wense mono mbia mona bantu ba minto be media asa marieta ngoro kwa umheshimiwa Stephen Nyarangi oyo ganyerere guchikoba senator ya Kisii County na ndende director za serikali ye president yeto William Ruto nza mexen otuachira twakobire umwaziri ito Daktari Julius Migos Ogamba ocha sironga kwaena na ebiyewa gusisa gwadi asabana baito beskuru ya sironga itangani pingwa granya sayanga mbia mono ase itukoli rero atwikiriga ya kabire ngakere president ito Daktari William Ruto ngambia mono asokorra busyo na gotoero umwano itogusi omwaziri Migos kobe minister yegisemi munaga soete ekirwe cy'ubwasiri mwana kurumangana mange strikes injiyo mangana naba ninjira nero romu waziri asengenja bwato bungeni wime akoyaga mbaera bwangu mwaro rira mangana agusuka ujimutu agusuka asenjira yo bora asengito bwato mu waziri omukanyeku nigo abantu bamindo bagusi abantu bamindo bele bali agusi 20 pia striker tobwadisie president yeto Daktari William Ruto atoletera magenda ndate koleta mana muroje bwana chibara cha chakire airport negenderete school chetu chemu kigugoro amache ntobwate nabantu bito gusia bangi bayire mirimo kubone kintu gusabe kenene tubwate sie president na ende tumusabe atoletere binte bingi ase tugusi ntora munde tusikana ntubwatira ntobe muna abantu bagusi ikiyagero burayo wes binya sawo kurwa abara bari bakurige bonse pi ntobayata maskani lakini naintu ntubwate enjera yito tokole bito munanje omonyene igongo saba to support president Daktari William Ruto anyore second term egere asukie amagendera ya robeirie mono gojase tugusi ayakure buya egere tonyora amagendero nabantu bitu bascoach mutwe bantu ba minto tobe amo twanjane oyo kolige kerogi ayeto murama mutigata araboli chikura lakini ekerewe kali asedebe bantu ba minto ba Kisii County obo senator bekero mwano yeno Oscar Basio Mwancho Morigeria umo director hase ewizara yechisemi aiga Kenya Stephen Nyarangi nigobona aigeriro muraibu ense William Ruto kubwatikana na gwikirania igati ya magendro ime ya gusi kakwanegeta sene kigagi ensoko TV hase skuru ya banyaruka ya Sironga nigobona ruro kubori gochasa bagusi basire umwaziri wechisemi Julius Ogamba oyore riiso ase abagusi ase uburaibu serikali aba Kenya. If we are not careful, I got to Kenya. To touch it, you come careful. And it's a Sirina right. Now, I am. What's the one that got killed? It's a Yabieta Karamurgeriga. I can't know what they're going to come Malaysia or no Montontera or Quaco Montaco. And you want to name your rabbi, and you want to go Bakura. Okay, and I go qua. No mountain, I say, I don't hear it. We need security. We want to talk to government. Government, please. Government agencies who are here. Inga mokonyora, omontoria, ogokorega sieye. Inga mokonyora, abantu bali ababiba gukora manganaji. Iwonza litoko kwana muna mama county onyambira. We cannot accept abantu bande bachake goita abantu. Yani mora ngo kwako muntu bakakwa butora ya manyika kibwatongere. Amanyika ile ya. Manya abantu bali bagokora. Mono mbia mona abantu ba minto be media asa marieta ngoro kwa umheshimiwa Stephen Nyarangi oyo ganyerere guchikoba senator ya Kisii County na ndende director za serikali ye president yeto William Ruto asenze mwegisemi otuachira twakobire umwaziri ito Daktari Julius Migos Ogamba ocha sironga kwaena na ebiyewa gusisa gwadi
asa abana baitu b'esukuru ya Sironga itang'ani pi Mwanjumurigira tugosaba ukwabera ase umuchando yo bo mugano yo tugotebanga umutenderi w'abasubati county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Mumanyi nigo bono haba mochirie abatenderi bo borendi ime yantana se wodi yabo mwagamwe bunge ya North Mugirange county ya Nyamira kubwatekana no goitwa hokwo bose ko goitwa ko murisio yo mase chinsemecho ka okwanekerekyo nigo musikeje Jerusha bose abairire ebyara abakonya marua yo gotinde na marigo ari atancheiri urenchire yamo yo gochia goturubania oborendi aya nigo akwanwa hekero abwatoka chihema marangeti na bwego ebitamba gochia se bari babwate obogani Tigamba tebye a country yaite koro ku Kenya. If we are not careful, aigate ito Kenya. Tutachi etiko makef. Nko siri tole linyoro, na ndito siri na abana baitu. Na meyemo. Mose kwanja kwa kirori. Ese linyoro byaita karamurigeri tiga. Ekera mo tero ngara ko molisia, onyori no montonchera. Ogwa ko muntu bako, yani abantu ni miyoro bako kenyo muntu bako bakura. We need security. We want to talk to government. Government, please. Government agencies who are here. Inga mokonyora omontoria ogokorega asieye. Inga mokonyora abantu bali abo bibakora manganaji. Iwonza tukukwana county ya Nyamira. We cannot accept abantu bande bachake goita abantu yani omoro igo kwa butora ya manyika kigwatongere amanyika ina ya manya abantu bali bakorogo number 1 ya muntu tamanyika burunga mwanya abantu nomo kago Kenya mo namba 2 amarwa kunywa naje abikire bintu bibe namarwa yo muna more igamunya maite sare Mwaje monta kwanya kati babayo karikoni musomo gakoryai omo mururi ogotone dia marwaji amabe amuniti na soul ayo kokabete na obugima bwawo buchikamenya forever because you are killing our community, you are killing the youth yani abantu bono omate nono lyoitete na alikwa igakuri buna tabare reta na ni kwikatere na ine na korete akara gukwana tayere so tunataka kuongea na watu ambao wanausa kaki mwitira abana babante binyoro twabasoroire kaki achimurikie njerende monji cyaje tole tabara kimine byasare bingaho biro bigokorwa monji gokore byasare byakoni tinesore motiye kokore byasare byakoni amarwa nayi bari mora amokorokwa security officers from these people again ngoto tebibare nabo monda ko mwatu onyaru namarwa na ndaba muigorera na ndo choko bori na ngishitira na kora ingon ikuna inarabo nabo tanyara bakora mkende bon lakini nasare kwa mwebire tinguru tia ononji baade sabo chikokoikia kaki onar gukwana muno murai mwachorete nga we need security for our people. Toskabosyo mwancho morigeria ebyombe byechi kanisa hinsi ekyombe ya Evangelical Association of Kenya kia nyarko bage komochia bokongwe wizara oborendi bwaime wetera hase ogosinyo kobeka oborendi ase chikanisa ekyombe ekyo nigo bono giaire amatuko bosini gyo gya kwandira amatuka bwangwa nako mochia ebikore bibosagani ase chikanisa nako nigo bono ewizara iyo etara imokia egetambo kero gisaine kwenekia gwikirania oborendi. Come and pray for us to close the meeting. For Alliance of Kenya, we are always very grateful to you for the way you support us in taking our message to the public out. Acknowledge which media houses are here, and I would like to ask to start from here. You just say you are elected Reverend Lydia Baseling Wanjia as the honorary treasurer, and then Reverend Kefa Nyandega continues as the general. You want to say something? Yeah? Yeah? Those who are in authority is that not only should they arrest those who have been captured in camera practicing these attacks, but they should try to investigate who are behind them and contributing to these attacks. Gunism
is across the board. But it's being harnessed more by those who are seeking either office, seeking power. And I think the church's duty is for us to hold, particularly those within the security sector, hold them accountable, and if possible, do a lot more by confronting such issues in front of them and tell them, hey, this has to stop. We strongly condemn all forms of goonism, political violence and incitement. We call upon all political leaders to desist from inflammatory rhetoric, ethnic mobilization, hate speech, and divisive political narratives that threaten national cohesion. Political competition must never come at the expense of peace and unity. However, credible elections require early and deliberate preparation. We urge Parliament to expedite the enactment of all pending electoral reforms and necessary legislation to strengthen public confidence in electoral institutions and processes. The number of new is still much lower than the target of 6 million that was targeted by IEBC. We therefore urge those who are yet to register, especially the young people, to register at the designated IEBC registration centers to enable them to exercise their democratic rights in the August 2027 elections who are responsible. And that's why, if you realize, our state Mancho murigari abuno toika omwerio aso kumanyaria enekiwe ase chinga kichiga semesemo yekuro ensoko ensa emo korende to nyana ko bakobusukare gendra kwego kene miruberia gendra ta sembeo chikoraga chinse soto ninchikore nagaiga to sange ayega negatia yanda mange nchenkoro kwa Clinton Ondigi.